Makasadyayang buklat ngening Banwa in Pampanga Food Rice Complex akit ketikim Barangay Catalina, Lubao. Penny munanded din na Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at Lubao Mayor Esmeralda Pineda ing pamag-inspeksyon king kasalukuyan nagagawang pasilidad kayabi Department of Agriculture Secretary Francisco Chu. Bigit king 270 million pesos ing sinadya ng provincial government para king site development, concreting darengdalan at construction ng rice complex. Miming DA 50 million pesos para king pamanyali kareng makina at gamit. Miming Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ning aduang rice mills at 5 circulating dryers. Mimaya naman iting karagdagang gamit kabilang ing 6 traktora, 4 harvester at 4 precision seeders bang suportan lareng ortilano ustong meging ganap ning operational ing pasilidad. King salukuyan gagawa ning installation dareng gamit king kilubdan ning complex kapag nasaning proyekto ing mabawas ing papel dareng middleman. Apatas ing panakitan dareng ortilano at apasik na nga ning rice production at food security king lalawigan ning Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.